A сега морам да кажам да им се заблагодарам на Бимек и Шилер што не поканија да бидеме дел и да учествуваме заедно со професор Милка Клинчева на школата за кардиопулмонален екзерсайз тест. Многу ни беше драго што таму ја сретнавме професор Дејана Поповиќ, која што несебично не поведе во оваа диагностика и така створи жари кај нас да започнеме што побрзо и да го известам овој аудиториум дека наскоро во болницата Жан Митрев ќе се работи кардиопулмоналниот екзерсайз стрес тест. Ја поканувам професор Дејана, која што навистина има длабоки познавања во областа на патофизиологијата, не само од областа на кардиологија, него и од областа на респираторната медицина. Повелете, професор. Hvala. Da li moram mikrofon da koristim? Da. Poveli. Dear colleagues, respected chairman, Professor Mitrev, Professor Kanguseva, thank you very much for the invitation. Thank you very much for your warm welcome. I congratulate you on the organization of this really, really important meeting, not only for your lovely fancy hospital, but for the healthcare improvement in the region. I think this is really important. I congratulate you one more thing, and that is the recognition of the importance of cardiopulmonary exercise testing in diagnosis and risk stratification of heart failure. And now I would like to continue, but I would need advice regarding the language. My best two are Serbian and English, but I wouldn't dare Macedonian. So please, Tanja, which one you prefer? Srpski. Dobro, hvala. Onda ćemo nastaviti. Da, sada pravimo jedan mali transfer. Veoma mi je drago da vaša bolnica uskoro dobija kardiopulmonalni test, aparat, zahvaljujući kompaniji Schiller i naravno vašem rukovodstvu. Mi praktično danas ne možemo ni da zamislimo ni diagnostiku, ni menadžment bolesnika sa srčanom slabošću bez ovog testa. I većina vas verovatno i zna kako to izgleda, uskoro ćemo i ovde to moći da zajedno gledamo. To je zapravo kombinacija jednog testa koji se dugo radio na kardiologiji, to je standardni test opterećenja, sa praktično gasnim analizama. I ako pogledamo sada ovu čuvenu Wassermanovu šemu, to je praktično čovek koji je uveo kardiopulmonalni test u kliničku praksu, vidimo da nam ovaj test omogućava da zapravo merenjem kiseonika koji udišemo, odnosno ugljen dioksida koji izdišemo, zapravo možemo da mnogo toga zaključimo o patofiziologiji odnosno fiziologiji koja stoji iza ovih merenja, počev od respiratornog sistema preko kardiovaskularnog sistema sve do periferne muskulature i mitohondrije, koja se danas možda smatra i centralnim problemom u srčanoj slabosti. I kao što vidite, svaka od ovih komponenti može biti narušena nekakvim patološkim procesom, a naše je da kod pacijenata prepoznamo radeći ergospirometriju o kakvom se patološkom procesu radi i da na taj način razotkrijemo, odnosno evaluiramo simptome upućenog pacijenta. Zašto bismo radili kardiopulmonalni test kod bolesnika koji imaju nekakvu tegobu? Pa zato što želimo pre svega da razjasnimo etiologiju te najčešće tegobe u medicini, što je dispneja. Dakle, želimo da dijagnostikujemo srčanu slabost. Onda, sa druge strane, želimo da stratifikujemo rizik naših bolesnika, sve do toga da li je njima potrebna transplantacija ili nije. Želimo da vidimo da li postoji nekakva sekundarna plućna hipertenzija koja nam otežava stvari u ovoj bolesti. Želimo da pratimo efekte terapije, a isto tako želimo i da rehabilitujemo naše pacijente na jedan egzaktan i dobar način. I gledali ste sada sve ove preporuke, najnovije, koje zapravo nam definišu na neki način tu naprednu srčanu slabost i vidimo da su one
bazirane na toj proceni ekcione frakcije, ali da isto tako nezaobilazno prepoznaju procenu funkcionalnog kapaciteta osobe, jer ekciona frakcija je jedna linearna mera, to je jedan broj koji zavisi nekad i od raspoloženja onoga koji je meri, ali naša funkcionalna sposobnost je nešto daleko, daleko više od toga i to je nešto što mi u stvari moramo da procenimo. I iz toga najnovije, evo i američki guidelinesi pokazuju da je ergospirometrija zapravo 1A indikacija za procenu bolesnika sa srčanom slabošću u smislu naprednih terapija, a isto tako je vrlo preporučljivo da se i ambulantni pacijenti koji nisu toliko teški u određenom vremenskom periodu, najmanje na 6 meseci, testiraju da bismo im procenili srčanu slabost i evaluirali zapravo razloge njihove dispneje. Ali šta limitira kardiopulmonalni test? Pa limitira ovakva jedna slika koja je ovako liči, da deluje zabrinjavajuće i nekad i stvarno neobično i zapravo postoji jedan strah kardiologa, eksperata koji bi trebali time da se bave, da neće možda neku ovu tačkicu ili krivu dobro proceniti i zaista tu moramo malo da radimo, da to nekako svi smognemo snage i hrabrosti da se upustimo u analizu. Ima dosta guidelinesa koji nama pomažu da interpretiramo kardiopulmonalni test. Pokazujemo ovaj iz 2003. godine koji, evo vidite, napravljen je pre 20 godina i nažalost neke od zemalja još uvek nemaju ovaj test. Mi smo dobili u Kliničkom centru Srbije taj test opet zahvaljujući samo pregornim naporima i putu na kome je bilo mnogo prepreka. Dobili smo to tamo negde 2008-2009. godine i tek sada, posle toliko, 15-16 godina, mi vidimo da je to zaista prihvaćeno, da se pacijenti šalju i vidimo da su negde kolege prepoznale značaj ove metode. U međuvremenu je nastalo još preporuka i one nam sve kažu da zapravo kardiopulmonalni test nama omogućava da procenimo funkcionalnu sposobnost, da procenimo kako dišemo, na koji način, koliko je efikasno, da procenimo plućnu funkciju, hemodinamiku, subjektivne tegobe, ali ima jedan kriterijum koji datira još od 90 i neke godine, koje je postavila profesorka doktorka Mancini, Presbyterian Hospital New York, oni se bave transplantacijom. Ja sam imala sreću da ih posetim i održim tamo jedno predavanje pre nekoliko godina. Ta je žena i dalje tamo slavljena jer je zaista napravila jedno remek delo i pokazala da pacijenti koji imaju funkcionalni kapacitet manji od nekih tih 14 ml po kilogramu minuti koje mi ergospirometrijom merimo, da oni zapravo imaju veliki benefit od transplantacije srca. Međutim, oni koji se bave ergospirometrijom znaju da to nije jedini parametar koji mi procenjujemo, postoji ih mnogo, mnogo više, oni su ukomponovani u šarene tabele, u guidelinesima i u principu, osim te potrošnje kiseonika koja negde treba da je manja od 14 ili 12 ukoliko su pacijenti na beta blokatorima ili stariji, ili 50% od predviđene za pol godine ukoliko se radi o mlađim pacijentima, da postoji i recimo vrlo snažan prognostički parametar koji je ventilatorna efikasnost. To je odnos naše ukupne ventilacije i toga koliko ugljen dioksida proizvodimo. Ugljen dioksid je vrlo rastvorljiv u alveokapilarnoj membrani i on zapravo bi trebalo da prati našu ventilaciju. Ukoliko mnogo dišemo, a ugljen dioksid ne izlazi napolje, problem je na nivou alveokapilarne membrane, ona je ili vlažna, ili je fibrozna, ili je debela, ili je nešto sa njom loše i na taj način mi možemo da kažemo da pacijent diše neefikasno
i taj nam je marker, taj nam je parametar vrlo, vrlo moćan pokazatelj prognoze bolesnika i nadmašuje potrošnju kiseonika, a zajedno čak imaju vrlo, vrlo snažan i aditivni prognostički značaj. Vrlo popularna HFpF, srčana slabost sa očevom erekcijnom frakcijom srca, takođe kandiduje pacijente koji bi bili za ovu naprednu terapiju srčane slabosti i negde studije su rađene sa procentom potrošnje, predviđene potrošnje kiseonika, oni koji imaju manje od 50%, negde su opet viđeni da bi imali benefit od transplantacije. Ukoliko bolesnik ima CRT, onda su malo kriterijumi pomereni, potrošnja treba da je manje od 10, treba biti oprezan kod gojaznih i ima tu sada stvari o kojima se može dosta pričati. Ali ja bih još, eto, za vašu prvu informaciju navela par parametara koji stvarno mogu biti markeri vrlo loše prognoze u srčanoj slabosti, a to je recimo pojava oscilatornog disanja. To je jedno disanje koje nije razjašnjeno zašto nastaje, možda zbog nekakve disfunkcije autonomnog nervnog sistema, postoji više tumačenja, ali ne znamo pravi razlog, međutim to pogledajte kako izgleda ovo jedan od naših pacijenata, izgleda vrlo zanimljivo, postoje tako neke čudne oscilacije disanja. Kada to vidimo kod pacijenta, mi znamo da je on loš i zapravo mu dodajemo onaj skor kada ga procenjujemo. Što se tiče potrošnje kiseonika, kada je podelimo sa srčanom frekvencom, dobijamo nekakvu vrstu procene udarnog i minutnog volumena tokom napora. I tome nam služi taj parametar koji se zove zapravo kiseonični puls. Mi ne volimo da kiseonični puls dostigne rani plato tokom napora. To bi značilo da zapravo udarni volumen srca je taj i minutni volumen taj koji je nedovoljan za napor koji želimo da postignemo i to nam pokazuje da se radi o značajnoj srčanoj slabosti. Jedan od naših radova je pokazao da recimo je ovaj parametar moćan marker loše prognoze ne samo u srčanoj slabosti sa redukovanom, nego i sa blago sniženom, odnosno očuvanom erekcijnom frakcijom. I sada imamo još šema, ovo je šema Evropskog udruženja kardiologa, ne bih išla do detalja. Mi smo imali jednog zajedničkog predsjednika poslednjeg Josipa Broza Tita, ima nas tu iz svih pokrajina, on je umeo da kaže ne treba se držati zakona kao pijan plota. I eto, u skladu sa tim, mene su naučili na Mayo klinici, imala sam sreću da tamo boravim jedno vreme, da se ni guidelinesa ne treba baš držati kao pijan plota i da i guidelinese pišu različiti zapravo grupacije eksperata, da ih treba kritički posmatrati i da zapravo dosta tu pomaže i naš neki lični utisak o pacijentu, pa onda možemo malo da sve to naštimujemo. Ali dobro, prvi korak je poštovati guidelinese, pa onda ih ne poštovati, tako da to bi bila neka moja preporuka. Tako da, eto, i ove naše šeme ergospirometrijske u stvari pokazuju da mi na bazi mnogo pokazatelja, ne samo onog jednog broja, jedan broj je jedan broj, to nije stanje pacijenta, čak i kad se o potrošnji kiseonika radi, mi uzimamo u obzir mnogo toga i na bazi toga dajemo kao preporuku, mi sa dijagnostike dajemo preporuku našim kolegama hirurzima da li treba da se upuste u dalji rad sa pacijentom i šta sa njim da radimo. Opet evropske preporuke kažu na 6 meseci treba da testiramo pacijente, pa pratimo nekakve sad kretanja tih parametara, uglavnom sve se svodi na to da svakoga lično individualno procenjujemo. Ergospirometrija pomaže i da se detektuje ta sekundarna plućna hipertenzija, opet merenjem određenih parametara, znamo da se pritisci prenose retrogradno u plućnu vaskulaturu i da je plućna vaskulatura ta koja zapravo već
prvim svojim promenama, a to je smanjenje kompliantnosti. Ovo je opet jedan od naših radova, sad je predstavljen na Evropskom kongresu i bit će objavljen u European Heart Journal. Znači, zapravo i to pulzatilno opterećenje vaskulature u plućnoj cirkulaciji dovodi do oštećenja desnog srca i mi zaista moramo da procenjujemo i desno srce kada radimo ergospirometriju. Ta plućna hipertenzija je prvo postkapilarna, onda je kombinovana pre i postkapilarna i ona nam otežava stvari kada su u pitanju ovi pacijenti. Ergospirometrijski to se vidi kao smanjena ventilatorna efikasnost, kao nizak taj parcijalni pritisak ugljen dioksida na nivou usta koji mi merimo, tako da imamo načina da procenimo kombinacijom parametara koliko je plućna hipertenzija velika. I ako sada dobro pogledamo, vidimo da zapravo svi trenutni guidelinesi ergospirometriji daju neko, da kažemo, terminalno mesto. Vrlo je kasno ona preporučena kao 1A indikacija u tom kontinuumu zdravlje bolest, a ja bih vam rekla da zapravo 58% pacijenata koji imaju srčanu slabost i koji će uskoro biti veoma loši su zapravo pacijenti koji imaju normalan eho, koji imaju normalan fizikalni pregled, imaju normalan BMP i nemaju simptome u miru. Dakle, to su oni prividno zdravi. Vidite, taj broj je impozantan. Takvih pacijenata je 60%. Ovakvi pacijenti, kada bi se izložili testu opterećenja, mogli bismo da vidimo da će oni razviti nekakve tegobe i mogli bismo da procenimo da li je to značajna srčana slabost za lečenje ili nije. Ergospirometrijski test pomaže da se isključi ventilatorno ograničenje, dekondicioniranost, psihogeni faktori i vrlo je senzitivna u zapravo evaluaciji tih pacijenata koji su prividno zdravi. Mi primenjujemo jedan test koji je dijastolni kardiopulmonalni test, koji zapravo uz testiranje na treadmillu sa maskom podrazumeva i određene ehokardiografske parametre. Uglavnom mahom se svode na procenu pritisaka punjenja i sistolnog pritiska u desnoj komori. Uvek procenjujemo kinetiku leve komore tokom testiranja jer je udružena dispneja sa poremećenom kinetikom leve komore nešto što je marker veoma loše prognoze. Imamo dovoljno vremena da procenimo dijastolnu funkciju u naporu, ne treba se toga plašiti, dok kod valvularnih mana koleginice sigurno znaju, znači praktično svi gradijenti padnu za 30 sekundi, moramo brzo da reagujemo. Kod dijastolnog testa i procene pritisaka punjenja imamo 5 minuta nakon testa i to vreme nam omogućava da dođemo do prave dijagnoze. I ovo bi bila neka šema kako da otkrijemo i tu čuvenu HFpEF i da među njima regrutujemo pacijente na kojima bismo morali da radimo i dalje da intervenišemo. U principu eho u miru otkriva svega 40%, kardiopulmonalni test plus eho sa određenim parametrima otkriva novih 50%, a za 10% moramo da ipak pacijente uputimo, 10% pacijenata moramo da uputimo u salu za kateterizaciju, da kateteriziramo desno srce, da otkrijemo povećane pritiske punjenja, odnosno več pritisak preko 25 mm žive u naporu. I ovo je laboratorija broj 5 Mayo klinike. Kada kažem laboratorija broj 5 koja to radi, dakle kombinuje kardiopulmonalni test i invazivne metode. Kad kažem broj 5, znači da ih ima jako mnogo, ima ih 20 i više. Mi u Beogradu radimo na prvoj, dakle ipak smo u velikom zaostatku odnosno na sve što bismo trebali da radimo, ali treba da znamo da nam je ovo jedini način da u onoj grupi 60% pacijenata koji zapravo su prividno zdravi da otkrijemo na neki način bolest. I naravno za procenu pravovremene rehabilitacije i egzaktne rehabilitacije kardiopulmonalni test mnogo pomaže.
Vrlo je bezbedan, 99,84% testova su potpuno bezbedni, ponekad se desi nekakva aritmija, vrlo retko smrtni slučaj, ali taj test zaista nema razloga da se ne sprovodi, da ga se plašimo kod bolesnika koji boluju i od ove napredne i terminalne srčane slabosti. I poslednji slajd, eto moja preporuka da test ne ostavljamo za procenu za transplantaciju, nego da sve pacijente koji vam se pa čak i požale ili ne požale, da stavite na test opterećenja i da vidite kako će oni imati funkcionalni kapacitet, ventilatornu efikasnost, kako će njihova respiratorna funkcija biti, da biste mogli da napravite najbolju moguću dijagnozu i menadžment. Hvala vam na pažnji.